Emwache yada se ai enti Thomas esrewani die mu a ya hwe ohu ye why yada se yamwakwa ba biem Adom TV Badwam na uguso ehwe no na mewo Baah Herbal Hospital for ewa ha ene de Dr. Baah na ankasa ba na je so person oni mu hia mpu so atiase obi wo no mu a e bia na wunhu no nti ene no Dr. Baah wa ha na yenua be ma Sadiq nso da ya ne di ehun komo no eno mu ye no wa ha mpanifo me mu afihia pa afihia se na nkwane ahode ho amen dog ya da se wa sha afihia si di ni so de ba kwa bi pa sa kami sham papa na sa de afra se mu ne ye no nim sa afi so ma sa bai ye be ko na sa pepe mu ntia me nya bi cheka kami sham ana de me ko se de ko ara me mra ho ko se ai kan say yesu ho Peter Mompa wa tia sie ye no borona ka sa wa ha dia na ni ma ko no preko Sanchi amu akwaba on time wo ba dey say bibi wo ho to oda roba enne ne first time bi obi hu say dey me so first time me hu physical ni emu akwaba so nko bi mu Baah Herbal Hospital kan na e clinic you say ya pagam amana koye hospital first year wo ne wa hwefo ehia ni die ne yenhwem free Baah Herbal Hospital afefofra yesimu no kwasam say ma tiefo na yahwefo Africa pa fese se ne atiase na no kwasam say ye kan ba a whole hospital. Na bibiri etabisa say Dr. Baah na obi ka say mu abu. Bruni de dade na ehim. Dr. Baah say ode ahaban na ebeto so. Onti ase. Me wo professors ne sabsabe atitira omo hye da tuka aba bebusa me. Kwan a ye fa so a ye to anompe ne spinal cord na omo nti ase. Ba nipa no ba no obehwe obi ote ho na ye de ne start na ohwe se ne yesiti a obewie no na je se wage atum pepepe ene no kwasem se ene universities bebre afreye se ba ye mra me kirade because no mo bibie herbal schools na me ka ba bebre o mo ka se ba be ba ho a se ne school fo ne dom be pu akọ ekwa kotie kwan a ban fa so ehwe kase ya na ye nipa bebre nwanwa na enya de nwanwa bebre akwasi broni maaya no na ye nananom to akase enya de bi a eboro so na ekire so me ka na no last 2 weeks me wo ho na ma me bi bae na rashes bi egu no honam bebre ohunu ne a wonya no ho ose ebi kura susu se okosra nkun bi odware no ode ne nsa ka no ho se abu se ho abia te se ne ya abo no o ba na me se ma me ade we de se nya yi bio ye wa ya resa no kura wo vie ho afi wo hwe mi din hospital se doctor e de asem na ka kire mi na me se o kona kope nwa na wo de ihwe na fasra nkuto na fasra ne 3 days enra ne 3 ayi metewo na ma me na ba obusa me se me ye nipa na me ye honhom ana me busa se enti ususu se broni maaya no na ye na nanom nsa yare ya no ye say yare ye dada because wo hwe Ghana abakwasam a ye krachefo no Ghana beto ye enti ansa na kwasi broni be free na kuroma aba Cape Coast abetra beto krache no na yesa yare dada yesa yare dada enti yare bia ni ho a ye kase ye de ba Dr. Baah so ye ya na nwanwa enye nwanwa kura na nipa bebre tokoso edi wo ho akoma ho akinye ebusa omo se na obi kase dompe no mu a abiebie no Dr. Baah ba ye na kansi ma me hwa ade bi o ahaban tifiri soro na betofo mu a acha ye boso me nsa boko na adane nete nipa dua no wa nware 2 days 3 days wo de ho property a nete korona enti common sense ka kire wo se sa haban na de enti na ntumi nto akase na amakwan abeda kotudwe no ho very simple. Dr. Baah was Painters Road 18 Junction and maybe I wo hwehwe me wo hia me wakra height me free ha me kwa kwotena ase e kina me wakra me sro se wo hia Dr. Baah na ebia 101 wo nti bibi ase abrabe hia me kuma se me wo Atonsu Agogo Government Hospital nachi ye ne Government Hospital nachi ene hye fenso onya beto Dr. Baah ade yare bi free utiri so be se wo na ase ye betu ni nyina ase
ye wonyaroa bebre ya ne sabesabe yo ukobo so a na obi o ye hair ba kure dwane ko ye se bi ye kompo gisa broni de sekan account ansa no we afrim adro so ya mama ye wo the whole system nim enti ye de sekan yi we na wo ha na ne ye wo mogam no be de na free ho Dr. Ba tenase ene ye kekan du bena boom ene hu se sa ade ne ye system a wo nipa ne system mu de ya ene adro ne gisa ye de fra duane a wudi enti wo de fra duane na wudi na anopa ne awiane anwumra sa kompo na wo so a sabse be ma wani efra eye den yare no maame na yare na si atu bibini se onti ase kom Dr. Ba de nyankomade na eye adwuma enye nyankomade yo ye hwe yare na se na esitie ne ehu ne bobre ne kwan a ye befa so a ye betu yare na se amawo wanye wasumdwe na wanya wahoto we nipa se onti ase no kwasam se Dr. Ba ye was Spinters Road 18 Junction wo de do a taxi station for na wo ho na abuso obia se o baba obia do baba ya so ye wo wos ye wo man mema ward wo ho ye physical massage wo ho ye physiotherapy wo ho ye lab kese bibi nye se wo ba ya sabasabi yo ya bibi duro ntini atama duro na ne de ama wo ba ye behwe BP ye behwe bibia ye behwe folder bibia ma wa bakosam no bibia complete hospital eti ma wakoma ntu se sabasabi obi timika na akonuma bibidura kidney besai mana ka kire wo wakosi obi ya sabasabi gawoni na wonto kasa nti ba bi one na ma bonten no edi adura bre wa no waje anoma wose wakonuma bibiduro wa na opa wo yare wakosi obi ka mu wo hwehwe ne ba bi a wu no Dr. Ba tifaako ye ka sa ba wo Spinters no nyen na ne chena enti dia nko na ba de be ma wo sabasabi wo kwa wo ba beto no ye bone Dr. Ba nya sa sabe enne hospitals akese sabe yo aban ne oba medical doctors ekutomo ma amene om papa nsa no de om ababa edi entira because obia gie atum se ban ya adwuma papa ebi ene stroke yare na ayew wani da so wasa wo fa achia ama wo nante na aye basa ebi kuro obi ahwew basa wo nante ne nye mesro tu ana ma obra ban so ye ye pene beboa wo ama wo nante no atumi yeye wo na mu abu pen wo hu ba bia wo di wani be kire anope pa bibiduro e na atoa Ghana ha oman na ma yetumi mienu pe ene ye fa so sayare ada se obekwa kofa abrofuduro ana wo di bibiduro ene be sa wo ho yare eno no de e wo wo pe obia ni Ghana ha obetumi asi obi kwan se ememfa bibiduro nsa wo ho yare ye mra pon no e mo obia kwan eti se na wutie me na sa wo kon do se wo pese wo de bibiduro sa wo ho yare de ya me ka kire wo se wo san ba ho a ukotu usika na ato ene mama nko sidiki ho na djuma once my location ne contact no so ebiem okay I'm say location is na Dr. Ankasadi kan yo Enkran Spinters 18 Junction and you see 18 Junction pe taxi for no mo no muludu catch me say Baah Herbal Hospital ya de omodo ba BPM your number is 0244 988 004 0244 988004 if you have a friend na busy no afre 0244 083 482 0244 083 482 sa number is na so SI WhatsApp number and it is say be our friend na say number na busy abit me aye audio na ode ya atoso and it no emrepem no ye ba biti na ya mawo ano emuaye and it ya de bi etete no and answer obeda mani hospital no 24/7 yes 24/7 ye ho no ma bribia afen so say na doctor kan no ye wo ba bia je amanfo ema na mema nyina edeto and it say be a free akiri na wo ba and I dream Hussein cry high and Fana Kakoda now Kumasi Kudua, better no San which Yakwa, Nina no Aquina Casio or Edamount. Send Edican Cadano. I think so yes, how a massage you need to hold them out. ABR, Ope, massage and Qua, and also Aquina Elho, Edamount. Both physiotherapy unity and then the idea and San Casa and a massage. And Colano sent last time Namekan so we were why I want to fro. Only Mono Bonsen Dumpino, I then Asha say a chair. And as a man and I Bolex, it might be baby, and as if you be I say I key. We know the baby Pumo, Baah Herbal Hospital, I heard Sana Menina had them. Okay. Why are the dog? Yentanya would do us a me chatwell.
no kwasam say ye mo bibia frishapa na afi ya yewumi sika afi enti se wotena ho ma yare che wotena ase ya wa hawo no kwasam se Ghana ha ye beka ya aban foforo bia ba na asa aban dada bia be start pe osisika na asa yasem enti ye be ye politics so ukotodwe ana usisi na wa anyere wo ho ankope sika ni bia ngu 2025 wan hwa ofi wura betu enti ni America a kire wo ne se esanse wapomudin hia enti no shia Dr. Baah was Painters 18 Johnson na nkomo bia ne ne ha bia no wo ba no se wa bodam se twere yare se dien yare mesrew Baah hospital yare wa biara e betu ase amana yu ko de yankopon hira wo bia hira wo so yada se yada mo se ana se de se ya wie aka 2 minutes it is bia yemfa bi ntwa for emra obedi enya ahunu yi e Baah Herbal hospital ani ntino ene maintenance e ma yade encounter mpema se yade e wo so a enya de abetime tu anamon akoba bi so ko ani ntino hye ne so ba be piem o yase o na yade bi etete wo e bia na wo de no yentimi anka ho asem e kasafidi so ani nti wo frɛ number na se ehun komo bi e ho bia no yetimi ene wadi ana se website tutu anamon aba be piem e Baah Herbal hospital ba me enka we so se Baah Herbal hospital yentonro Dabi ni aduru a yeton ewa bonten ene nti no se na ya candidate no ba ye de mfidie no hwehwe ni padie no hu se bia yade sei ene sei na hawa yetimi ehu aduru kra a wose yede ma wa ebitimi etu ase ya number ne biom eye 0244 988 004 0244 988 004 anase 0244 083-482 0244-083-482 yes Baah Herbal hospital there obabi pimo ha onyade wanyina yade ya ebedwane yamisha mo yada se Dr. Baah ne sedeki yada mo se papa anti mesro kotodwemu how bia apono so bia de ekoba na omo emu ane nyarwa enkaye Franco Trading Enterprise phones papa fie ene ho mesro wo pe Nokia, Samsung, iPhones, smart TVs ranges from 32 to 55 inches. Yanko Franco Trading Enterprise no more. Tabletop fridges no so ho. And a Franco nankasa won air condition. Mr. Okoko power DNS Yanko Franco number will be bia with internet bia so. Omo number ni 0246 422 338 0246 422 338 and 0555 9393 11.